Kardom, pinyada ba birta long pen ni sami irani timungpi, nana juikha birta ang ton pen. Karbiang long ok prang sai kampen haragat along amik kabiabang pubang piatma phan amik langsi, amik asarti padotu pusi haragat pen ni tuma pherangke kat news sa hemalong birta nang pali. Pirthel an kilang me kilang ji aphan mek dunang jila pen mek misen nang ji Karbiang long atarmos counter ok prang sai kampen la sola ma phan RDPC haragat along bang ingkora pha phan keterek sakiso pen pamisi puthot amek pachacha ponthu ok prang kilang IM coaching long pick up in khat pen la swa sai pachun pon pusi ni tuma pherangke phan ok prang sai kampen pachini মোক খুব ভাল লাগিছে মোৰ হবস্তি বাখী ৰাইজক একো দিব নোৱাৰিলেও কেজনমান সকলক মই চকুৰ অপাৰেশ্যন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেখেতসকলে যোৰহাটৰ পৰা আহিলে বেটছ ৱাইজকৈ মই যোৱাবাৰ 20 জন পঠাইছিলোঁ আৰু এবাৰ 25 জন 45 জন হৈছে এইটো কামটো আৰু চলি থাকিব আমি হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ যিমান মানুহ আছে আৰু যোৱাবাৰ আমি লায়ন্স ক্লাবৰ লগত টাই আপ কৰি হেল্থ ফ্ৰী আই চেকআপ কেম্প পাতিছিলোঁ তাত নিয়াৰ এবাউট কেটাৰেক্ট পেচেণ্ট আমি 250 এনেকুৱা সংখ্যা এটা পাইছোঁ তাৰমানে লিষ্ট কৰা আছে আমাৰ তাত এই কেইজনক আমি মানে বেটছ ৱাইজ আটাইকেইজনকে মানে কেটাৰেক্ট অপাৰেশ্যনৰ যিহেতু প্ৰয়োজন আছে বুলি ডক্টৰসকলে কৈছে আমি বেটছ ৱাইজ তেখেতসকলক পঠাবলৈ আমি যত্ন কৰি আছোঁ আমাৰ চকুৰ মানে কিবা প্ৰব্লেম আছিলে একটা চকু অলপ কম দেখোঁ সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ ধৰক হাওৰাঘাট সমষ্টি EM ছাৰে আমাক মানে ডক্টৰত পঠাইছিলে কিবা যোৰহাট তাত যাই কিনে অলপ ভাল পাইছোঁ আমাৰ মানে যি ছাৰে কৰিছে আমি এইটো মানে কেতিয়া পাৰিব নোৱাৰিম আৰু এনেকৈ যে আমি কৰিম বুলি আমাৰ আশাই নাছিলে ছাৰে যেনেকৈ হ'লেও আমাৰ কাৰণে যি কৰিছে ভালে দেখা পাইছোঁ চকু অপাৰেশ্যন হৈছে আচ্ছা এতিয়া কিমান দিন হৈছে চকু অপাৰেশ্যন যোৱাকালি আচ্ছা এতিয়া ভাল পাইছে এতিয়া ভাল পাইছে পুৰা দেখিছে ক'ত হৈছে অপাৰেশ্যন যোৰহাট এতিয়া পুৰা চকু দেখি পাইছে ন এতিয়া পুৰা চকু দেখিছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ ইয়াত হাওৰঘাট লংটেৰাংগাঁও Mahamaya constituency ka parlo Karbiang long angkang ka chithangklong bilughat mate paklong klam alang sunalong ki jui kilang apor nakte bok bomsi akaprek ahawar mate along ripen ki jui kilang aphan kewang arara toma phan ma thapen paklong klam alang sunalong kapamat la pen thir thi pen karlu adon don hei hui kasalok asai ki denga birta pherangki rajib pepen non hedjong kat news asa hemalok birta na pale Karbiang long angkang nihang ni jang alang sunang pongpen kecethang klong alang sun paklong klam alang sunta isilo lasi kijui kelang ara tuma phan matha pen paklong klam alang sun entry gate pen lang sunak dam thor anatowar sitami mesen pen keselam ponajok aprang pen nona phit keselam pontu atowar me pikan lupusi lang sunalong an kahumri dam abang kubang petum pen pachini Mahamaya Constituency Local MEC Mati Karbiang Long Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen Paklong Klam Alang Sun Kijui Kelang Damatum Mesen Pen Langsun Kapatheklong Jiapan Pura Simen Ingchin Pen Kichir Tibatonton Kaselam Pangcheng Ponsi Non An Keki Kim Kerang Kitang Asono Sila Armisi ang song ampalele si hadak pen si Bangkelang aliralong si Pipi Nason si Dabrak Mahamaya Constituency EM Lunsing Teron ahil pen na bangso paklong kamalong laan susi pasin pur konang pu kamatha la pen kamatha pen ajok alangli la bangso ha paklang la so langsun ha adung am lo de madung am nei rokateng lo la tu brang la thengpi nona bang la permanent la adong kam mate la adon don karlu for hek dia phak la bang labang emar kon bomo kapel kini la ini bang ke la ke semar ka ditang podok dong labang nona bang ke la kalar si biboma son si non malam sopora phan birta amu ton iksna Why is it so hard to find sunglasses in frame discipline fit me wrong? Where can I find my perfect fit? Have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you, and also
You could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloi Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amanda Garby. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite D4 Medical College. To know more, contact 936503761A. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Bihena mopit bathot birtalo wangthulo Kidam tang phai kuni niphai inkora isiarni ti chomarong along kido Krishna Bahadur Pradhan pu abang pu aphan ke thengke chokpen apran karmorve kabang pu aphan Bokolia police atom ke neplonga berta kat news asa hemalo berta nang pale Bokolia police station angkang ti chomarong ahawar inglongari along kidam tang phai kuni niphai inkora isiarni Krishna Bahadur Pradhan pu abang pu sai katiki boma porahut jilang so along kido Ranjit Tiso pu abang Dimaklong amdung si Krishna Bahadur apan ke thengke chokpen penang anareng ahut pasoponlo Lapusana porahut Krishna Bahadur areng kiso ahir kang tang rakajok alang ni phan Dipu Medical College and Hospital along si se langnang koklo Bonta kopai kilang nuwa jok kidam tang phai kuni ni phai inkora pli ani se kachilang bom apora hot si ani kang samapor malom alang ni arong chewai juila Bangso alama putha halapo Krishna Bahadur asopo Bokolia police station along lam hoi kipidama teng pini Bokolia police atom apan karmodwe kabang pu mate Ranjit Tiswa phan nebdam cheksi pini Dipu Judicial Court along toilo Ranjit Tisopen Krishna Bahadur Pradhan alang itumang bong kopi kache tonte ki dosi lapuana pran kachar motet asai ki claim that lone birta ki tok bom apura hur an ki klarda kalam thong an naklang pela Pinya birta bangla pangsi kang ton iklo domi thak me kurwang thu